Bentak kesni ka apun trik unai lu aja opsan gahima sora kelas dang ya ketema persya ya ke jabo habrok kwe gahima. Si benta banya persya ya ke ketema jabo gahima ka abu kumbasan paungut kinong yalam negi volunteer ki bakot kum ki tourist assistant team ban pej ya ke jingkuit jing subah haman ki jaka berkisnong. Ha ka jinglang ke bolong hamau kedok la ya soiru bat ka MLCU ya ka memorandum of understanding ne MOU nang ta kahima ka ayo pediang ru ya ka trok bat kiwe gitel na ka Pulu Orchid Hotel Management nang ta na ka Jiba Resort ka Westkin Enterprise bat kiwe syuai ka ne ayo ru ka jingi paj ba ka green clean and safe sora campaign lani penjerngam penkhoj bat ka sora ka basngan hor ka ne jing tmu ka bra pelaj da upa em priman sings em layo ai jing kren ru ai men sim na em ek sora ba kebin melem na lo kiwe pat kiba ai kren khani kiba ai jing kren khani kisngi kinthop ro yosem sora usem khna us pa em brem do sem na lo kiwe pat office jong sim ka himasara hapo ka committee jong ka himasara tourism committee hadin bangila shop khat sani la pun por ka panungkong i ba kat bangia sini surum i stang bijili stang jing jabo kajeng lengkarang juku tourism hapo than jongi kelas tangkie dengi susi sisa bangini i balase kata sora katang hi brokawai kasalong yengja hakaba ki tourism ki badan akor burom desi ban ongno kisangia bakin selum wanshu cita kata una kaliang jongi is hidup dia dodam isong perkhat komiti kemdo ban perkhat yang dibanta ni sesim kesenjam hakabangin lek syaka press penayar ya kini ke banta kebangin kang no baro ladu makdok asut sur sora ba angsha su ban set bantiu pathar hakilti singkien bat bania bam bat khamtam baniadi kabalong teng kabla isai met sisa do kata ni bangasul sim ni kalat ban ai khuble sikade e ya ki himasora berkumju ya ka tourism committee hapo kani ka tanat berkham tame nagaliang chomba Allen West Kharkngor ribolong i advisor bangaso komen bahapo kani ka tourism committee niyo i bakidan sisa ki dekhot ki balalong sisa kita ki riu shempang ki balalong experience kham tam bagbaide berkani ka tanat tourism bangadon ya kata ka jinkermen ka bas camp bahapo ka jialam ka jongki balingba ka jingitrelang ka jongki ko bi dekhot hapo ka ni ka tourism committee nyenang la ban kentio ya ka ni ka kam chungo khai perthei sya ka ni ka thain ka bai ka jongi